Pauzu su iskoristili za štrajk upozorenja. Ne poštuje se kolektivni ugovor ili se ne isplaćuju prekovremeni sati, nabraja medicinsko osoblje. Imate, na primjer, odjel gdje ima 25 pacijenata, jedna sestra obnaša funkciju cijelu noć, obnaša funkciju, tako kažem, spremna izraditi terapiju i ranu i presvući i sve, tako da treba se pojačati prijem tog kadra naše koje nam nedostaje. Na svim odjelima i klinikama fali kadra, dodaju sindikalci. Poručuju, nedostaje im i repromaterijal. Mi želimo jednostavno da ukažemo da ne želimo dozvoliti da uposlenici kliničkog centra dođu u pitanje njihova isplata plata. Za plate se brine menadžment koji ima prefiks VD ili privremeni. Osim zbog svojih radničkih problema, dio zaposlenih izašao je na polusatni štrajk upozorenja jer kažu godinu dana čekaju na imenovanje generalnog direktora i rukovodstva ove zdravstvene ustanove. Najveće u dijelu države Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon nedavnog konkursa nije izabran kandidat za generalnog direktora, od njih trojice. Odluka privremenog upravnog odbora. Konkurs je završio i trebao bi biti ponovljen ako trojica kandidata ne budu zatražili pravdu na sudu, što će dodatno produžiti imenovanje. Sve je bilo neustavno, sam upravni odbor i predsjednik upravnog odbora je donosio odluke na način na koji nije smio. Trebao je da pripremi materijal, da nam na vrijeme dostavi, da mi znamo zašto glasamo. Čak i se glasalo protiv da se to uopšte tu sjednicu tako radi, ali većina je nažalost glasala da ostane. Ja sam bio protiv svega od onoga što su oni predlagali. Toliko je konkursna procedura za izbor stalnih članova upravnog odbora. Kao član onog privremenog prva 2 mjeseca ove godine u njegovom radu ne participira Dragan Stevanović. Prati političko-zdravstvenu sagu o izboru generalnog direktora. Puna istina je da je trojka diletantski vodila postupak smjene i instaliranja nove uprave na KCUS-u i da su to vješto iskoristili HDZ 1990 i ministar Rimac za vođenje svoje uobičajene trgovačke politike. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac ne oglašava se. Građani koji su bili u kliničkom centru u vrijeme štrajka upozorenja imaju razumijevanja. Nek svak traži sva prava što nedostaju. Ja sam zadovoljan sa njihovim uslugama, sad sam izišao, idem na kemoterapije, te izračenja, nema nikakvih primjedbi. Mislim, iznenadio sam se kako je ljubazna, mlađa je ona doktorica. Stvarno sam se iznenadio. Ne bi bilo iznenađenje, upozoravaju sindikalci, ako se ne ispune njihovi zahtjevi da idu u protest. Boris Gagić, Al Jazeera, Sarajevo.